Lepota božanska na zemlji sija kroz Sina Božjeg, Isusa Hrista, kao kroz sunce. Od te lepote Hristove zasjela je davno i zvezda srpskog naroda, najsjajnija i najlepša. Toj zvezdi je ime Sveti Sava. Bilo je jutro u maju. Svetlost svitanja je osvajala. Sve je izgledalo prozračno, ali ne i neobično, do časa u kojem se despot Stefan Lazarević zaustavio kao opčinjen. Učinilo mu se da pred njim, na tom ravnom i obrađenom Vračarskom polju, pod prvim zracima sunca, iskošenim na pramenu jutarnjih izmaglica, izrasta ogromna kupola, sva od sjaja i od svetlosti. Bio je to čarovit prizor, prelep i strahotan. I despot, posle prvog trenutka nedoumice, potera konja u nameri da se približi toj kupoli i da stane pod nju. Ali kako se približavao, tako se kupola izmicala sve dalje u visinu, a sjajo je, zasenjujući, bivao sve veći. Uzdignuta nad samim Vračarskim bregom, zračila je. Blesak je padao svuda u krug, a onda se sasvim uznela i kao neverovatni svetlosni oblak lebdela, rasvetljavajući ne samo Vračarski breg i polje, nego i sva zdanja grada Beograda, njegovog grada, grada despota Stefana, podignutog na današnjem Kalemegdanu, i silne vodene površine Dunava i Save u nadolaženju. U tom snoviđenju despotu se javi i njegov plemeniti otac Lazar, velikomučenik, koji sa 80.000 srpskih vitezova postrada na polju Kosovu. I on je gledao za kupolom, koja se u sjaju i svetlosti utapala u jutarnje majsko sunce. Kroz potresnu misao o roditelju, despot ugleda i sve Nemanjiće sa Svetim Savom na čelu, koji se prvi celosno opredelio za Carstvo nebesko. Tada shvati smisao vizije. U Beogradu, koji je blagovoljenijem njegovim postao prestonicom svih Srba, baš na tom mestu, sa koga je kupola već odletela u nebo, treba podići crkvu, najveću i najlepšu. Crkvu u kojoj će se vekovima dva srpska zaveta, Svetosavski i Svetolazarevski, spajati jednim novim zavetom, zavetom između neba i zemlje, zavetom Gospoda i Spasa našega, Isusa Hrista. Despotova vizija javljala se u snovima i mislima mnogih. Predanje kaže da se hram ponovo ukazao u dimu i pepelu koji se sa Vračara razvejao u sve srpske zemlje i sve srpske duše, sa lomače na kojoj je Savine svete mošti spalio Sinan Paša. Upravo na taj dan, 1939. godine, jednog lepog beogradskog majskog jutra, osvećeni su temelji velikog Svetosavskog hrama. Tog trenutka bilo je jasno, san je postao zavet, zavet naroda. Od tada Svetosavski hram uzrasta. Svako od nas diše zadužbinarskim duhom Svetog Save i Nemanjića. Kupola sa zlatnim krstom već se uzdigla i srodila sa nebom. Snoviđenje svetog despota hladno mramorje preobražava u kitnjaste kapitele, bifore, portale, rozete i vence. Bezmerna mera Hristovog lika, neopisiva dubina ovaploćenog logosa, treba da zablista iz kupole. Sveti Sava i Sveti Nemanjići, Sveti car Lazar i svi sveti iz roda srpskoga čekaju da se snoviđenja, svetlost i izmaglica pretvore u boje. Upitajmo se zašto se gotovo samo na primjeru Svetosavskog hrama pokazuje da Srbi mogu biti i nepokolebivo istrajni. Uprkos svemu,
Uprkos najtežim okolnostima, najsilnijim neprijateljima, vatri, izgonu, bombama, zabranama, narod nije zaboravio zavet. U život novoosnovane srpske crkve Sveti Sava je uneo čistotu odnosa između vernika i državljana, između nacionalne države i državne nacije i najzad između opšteg i ličnog. Oboje zajedno dalo je Srbinu da ostane u duhovnom životu oslobođen od stranaca i da uvek bude sa Bogom nasamo. Danas, kada uđemo u Svetosavski hram, osjećamo da je Sveti Sava, anđeo srpske crkve i naroda, među nama i da je njegova lepota, kao najlepšeg srpskog deteta i najmilijeg srpskog svetitelja, nepromenljiva. To je lepota božanska koja je sijala na zemlji kroz Sina Božjeg Isusa Hrista, kao kroz sunce. Od te lepote Hristove zasjala je i zvezda srpskog naroda, najsjajnija i najlepša. Toj zvezdi je ime Sveti Sava. Ta lepota koja nam zrači, evo punih 8 vekova kroz Svetog Savu, danas je najpotrebnija našem narodu, jer nas jedino ona, kao ognjeni stub, može navesti na put koji u život vodi. Naš narod će se održati jedino ako se bude držao svetosavskog puta, a iza toga puta stoji onaj koji je jedini za sebe mogao reći: ja sam taj put i istina i život. Sveti Sava je živ, jer je živ Gospod naš. Živeće i srpski narod sve dotle dok bude imao vizije, jer onaj narod koji nema vizije propada. Na tom putu pratit će nas blagoslov Svetog Save, kroz koga se Gospod u srpskom narodu najviše proslavio.